Yeah, good afternoon, everyone. I am Tan Jin Ling, your host for today's Sembrani sharing session. So first of all, happy birthday to e-commerce Malaysia. We are officially 12 today. Today is e-commerce Malaysia birthday. Yeah, we start as e-commerce Malaysia was established in 2013. Then today is a 12. So welcome to Sembrani 2.0 and Heritage Around Us sharing session. So let me introduce a bit about the background for this sharing session. Sembrani 2.0 Heritage Around Us is a monthly sharing session initiated by e-commerce Malaysia. It aims to discover and celebrate lesser known cultural significant buildings, structures, objects, arts, traditions, and stories that hold potential cultural value. Today, we are glad we have two speakers, T.S. Haji Kamaruddin Muhammad Said and Haji Sa'ari bin Mat Saud from Malacca. So each speaker will have two 20 minutes presentations, and we will have the Q&A session at the end of this sharing session. So without further ado, let me introduce the first speaker. T.S. Haji Kamaruddin Muhammad Said is a registered conservator with Jabatan Warisan Negara with more than 30 years experience in heritage building conservation. He is a member of Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Conservation Technical Review Panel for Melaka World Heritage City, members of e-commerce Malaysia, and penasihat industry for the Polytechnic Merlimau Melaka. He is also the founder of the Anjung Technic, a well-known heritage conservation consultancy in Malaysia. And today, Haji Kamaruddin will present a paper to share with us the conservation of timber structures in heritage buildings, Masjid Al-Falihin, Kampung Alai, Melaka. The floor is yours, Haji Kamaruddin. Let's welcome Haji Kamaruddin. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Tan Chin Ling. Dengar lah? Dengar. Dengar, okay. Assalamualaikum and selamat petang. So today I will present a paper on timber structures lah. Okay. My talk petang ni will be on conservation of timber structures in heritage building. Ya, boleh. Hello. Boleh. Boleh I teruskan Ya, Alright, boleh. okay. See. Alright, thank you. So thank you again, Dr. Chin Ling. So Ya, boleh. Okay, the title of my talk is a short talk kan, baru 20 minutes. Conservation of timber structures in heritage building. So okay, that's my speaker profile. Okay, alright, next one. So basically, we have about three main items that I am going to talk about. First is getting to know timber, a very short one, very quick one, and the damaging agents to timber, and then the project case study. Tuan Haji. Ya. Maaf, tapi kami tak nampak presentation mode. Start tak jalan lagi. Yeah. Because I think on Tuan Haji's screen is the presentation mode. Okay. Atau kita boleh tukar turutan dulu. Boleh tak kita kalau kita bermula dengan Haji Sa'ari dulu? Boleh. Ada I make some amendment. Minta maaf Haji Kamaruddin. No problem. Yeah. No problem. Okay. So sorry everyone. So we'll start with the second speaker first. Haji Sa'ari bin Mat Saud. So he is the director of the NTQT Sentram Berhad. He is the registered conservator and registered archaeologist with Jabatan Warisan Negara with more than 25 years experience in heritage building conservation. His book, Konservasi Bangunan Warisan Heritage Building Conservation, Lot 10, Jalan Tangsi, was awarded the Anugerah Buku Negara in 2021. So without further ado, let's welcome Haji Sa'ari to present his topic title, Bangunan Warisan, Perjalanan dan Perkongsian dalam Kerja Pemeliharaan. Konservasi Masjid Lama Mulong, Masjid Ar-Rahman, Mulong, Kota Baru, Kelantan. Dipersilakan Haji.
Terima kasih. Saya share dulu. Jadi saya pakai yang puan hitam ni lah. Ya. Persilakan Haji Sari. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih iCommerce kerana bagi peluang untuk sama-sama kita sharing dalam program Sambrani 2.0. Saya bangunan telah maklum tadi oleh Dr. Ching, dan kerja yang kita sharing hari ini adalah berkaitan dengan konservasi Masjid Lama Mulong, Masjid Ar-Rahman, Mulong, Kota Baru, Kelantan. Saya harap semua dengar dengan jelas ya. Okay. So next. Masjid Ar-Rahman ni adalah sebuah masjid Mulong di Kota Baru, di Mukim Mulong, Kota Baru, Kelantan. Yang mana ianya lebih kurang 7 kilometer daripada Kota Baru. Yang menarik ialah berkaitan dengan asalnya sebahagian daripada Balai Seri Kota Baru milik Raja Dewa, mana dia adalah Balai Rong Seri. Sebahagiannya yang kepunyaan Tuan Zainal Abidin Putera Sultan Muhammad III yang dibina antara tahun 1899 hingga 1920. Pada 1958, penduduk kampung, salah seorang pekerja istana itu adalah penduduk kampung Mulong, yang mana dia secara gotong royong untuk membelikan sebahagian daripada Balai Rong Seri ini untuk dijadikan masjid di kampung Mulong, dengan harga dia lebih kurang RM1,000. RM1,000 pada masa tersebut ya. Maknanya dia dah dipindahkan daripada kampung Kedai Mulong untuk dijadikan masjid. Struktur asal untuk masjid ni, sebab masa pemindahan dia menggunakan lori, diangkut menggunakan lori, maknanya struktur yang panjang dia potong dua. Dan dibawa dengan lori lebih kurang 10-11 kilometer daripada Bandar Kota Baru ya, untuk dibuat pemeliharaan dan masa tu untuk dijadikan masjid lah. Jadi secara gotong royong menggunakan apa yang ada persekitaran kampung tersebut dan juga tambahan-tambahan bangunan yang daripada masjid tersebut, daripada Balai Rong Seri itu tersebut, ada penambahan daripada orang kampung lah ya, penambah itu. Kemudian Jabatan Warisan Negara telah membuat baik pulih pada bangunan tersebut, di antara disebabkan keuzuran dan juga isu persepadanan. Next. Okey, kalau kita tengok kat sini, masjid ini berada setelah persepadanan dibuat, masjid ini berada di luar lot yang diberi sebagai wakaf oleh keluarga tersebut, dan dia berada dalam sepadan. Mungkin zaman dahulu sepadannya dia daripada pokok mangga kepada pokok kelapa dan sebagainya. Jadi setelah persepadanan dibuat, dia berada dalam sepadan yang lain, tetapi daripada anak beranak dia orang lah. Jadi dia dah pindahkan, bila Jabatan Warisan Negara melaksanakan kerja-kerja pemeliharaan bangunan ini, di antara skop ialah memindahkan, selain daripada baik pulih kepada asal, memindahkan semula ke tapak yang lebih kurang 30 kaki daripada sepadan tersebut ya, diangkat, ditarik lah. Jadi kita akan cerita lepas ni. Okey. Next. Okey, ini adalah keadaan asal bangunan yang di masjid tersebut yang berada di Mulong. Bukan di istana tapi di Mulong. Inilah keadaan asal dia. Yang mana pada masa ini digital kamera pun tak ada lagi, Dr. Tan. Bukan tak ada, tak pakai lagi. Jadi kita menggunakan filem lagi. Kalau kita tampal nombor filem, nombor gambar kat sini. Kita santai je petang ni. Kalau ada persoalan boleh tanya terus. Jadi menggunakan filem pada masa tersebut ya. Kemudian walaupun ada teknologi digital, tak silap masih pakai disket lah pada masa tersebut. Ya. Jadi gambar ini pada 208 melawat tapak untuk melihat keadaan
masjid tersebut ya. Next. Ini daripada pandangan hadapan. Pandangan hadapan kalau kita tengok dan digunakan oleh penduduk kampung tersebut ya. Cuma sebahagiannya adalah daripada bahan-bahan tempatan yang ada masa tersebut, apa yang ada secara gotong royong dibuat untuk masjid tersebut ya. Next. Ini adalah kalau tengok dia punya plan asal, bangunan asal yang berada di Mulun tersebut ya. Dia ada bangunan tambahan iaitu toilet, ada juga mihrab dan juga tangga ya. Next. Okey, ni daripada pandangan atas. Dulu tak ada drone pada ni, masa ni. So, terpaksa pasang scaffolding untuk tengok ke atas. So, masa projek ni dibuat, pihak kami juga menyediakan time slap untuk melihat proses kerja tersebut. Tapi pakai scaffolding lah. Meletakkan kamera di atas scaffolding. So, pandangan di atas bumbung asbestos pada masa tersebut. Kemudian di bahagian tandas dirobohkan, tempat wuduk juga dirobohkan dan secara berperingkat-peringkat ya. Next. Okey, kalau kita tengok ini bahagian porch dia, bahagian depan, anjung depan. Anjung depan tu adalah tambahan. Jadi oleh kerana tambahan tersebut untuk mengembalikan semula tambahan itu dibuka dan dirobohkanlah. Diroboh dan dipisahkan. Kalau kita tengok sebahagian tu kita nampak dah dibuka untuk dipisahkan daripada bangunan asal. Next. Perkhidmatan timber grader juga digunakan pada bangunan ini pada masa itu. Ini Mr. Jerry daripada Melaka bawa khas untuk melihat spesies kayu pada masa itu. Dan kayu adalah jenis spesies cengal untuk kayu bendul tersebut ya. Spesies cengal. So kajian spesies kayu dibuat. Next. Di antara cabaran dia ialah di sini ialah bagaimana kita nak pindahkan sebuah masjid lama ini dalam keadaan yang berbentuk macam L. Sebab dia tidak tolak terus. Dia kena tolak ke 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 belakang ke belakang tapi ke depan mihrab kiblat dan mengiring ke kiri balik semula. So kaedah setelah dikaji, maka kita buat cara tradisional. Nak angkat masjid besar tak boleh. Kalau rumah kampung dulu mungkin boleh diangkat kan. Jadi yang ini kita menggunakan tarik. Kita tarik dengan membuat landasan-landasan tertentu yang menggunakan GI pipe dan juga papan 26. Kita sandwichkan GI pipe dan kita bracketkan kepada tiang tersebut untuk ditarik. Proses ini untuk menarik tidak mengambil masa yang panjang, tetapi untuk penyediaan tapak tersebut untuk mendapat pelarasan level dia, aras level dia supaya stabil dan rata, dan juga penyediaan untuk bracket dan juga kekuatan struktur supaya tidak ada pergerakan ya. Jadi itu yang mengambil masa mungkin sampai seminggu untuk penyediaan tapak. Tetapi untuk kerja menarik, kita mengambil masa separuh hari atau 4 jam, 3 jam, 4 jam saja kita dah sampai ke objektif hari tersebut. Ya. Penyediaan tapak je mengambil masa lama. Okay, next. Ini kaedah penarikan. Satu tarik memanjang, satu tarik melintang. Dan ada juga tolak lah. Tapi sebenarnya dia sangat mudah kerana dianya bergerak atas pergerakan GI pipe tersebut sebagai roda. Malah semasa kerja-kerja ini dilaksanakan, pekerja wanita berada di atas masjid tersebut sedang kerja-kerja mengikis kerawang-kerawang dan juga aktiviti di atas bangunan masjid tersebut. Ya. Next.
Okey, ini untuk mendapat pelarasan tadi kita terpaksa jackkan dia supaya dilevelkan tinggi dan juga penyediaan tapak bawah. Kemudian juga untuk mengukur dari segi tegapnya, dari segi balance-nya supaya ia stabil semasa kerja-kerja penarikan dan tidak ada pergerakan yang besar pada bangunan tersebut. Next. Ini keadaan dalam. Setelah kayu support disediakan untuk menyediakan bagi menstabilkan semasa pergerakan dan sebaran risiko, untuk mengurangkan sebaran risiko bagi memastikan kelancaran untuk pergerakan bangunan tersebut. Ya. Selain pada itu, kita boleh nampak dari dalam tagging-tagging telah pun dibuat dan juga bahagian-bahagian struktur yang kita merasakan dia berisiko, kita bracekan dia supaya lebih kekuatan pada bahagian tersebut. Ya. Next. Ini pandangan hadapan. Ya. Dan sebahagian daripada pintu, sebahagian daripada dinding yang asal masih ada dekat sini kekal, kita kekalkan. Dan juga mana-mana yang baru kita buka semula dan kita tinggalkan kosong, dan tiang-tiang kita akan tukarkan mana yang rosak. Ya. Next. Okay, ini kalau kita lihat, kita dapati bahawa yang kata kaedah pemindahan tersebut, dia menggunakan lori. Ya. Jadi kayu yang panjang tu, yang kalau kita tengok yang sebelah kanan tu, dipotong terus je. Dan di bracket besi tu untuk menyambung. Kerja-kerja menyambung tu menggunakan bracket besi. Ya. Kemudian ini adalah sebahagian tempat penyambungan. Kita lihat ada pergerakan pada bangunan tersebut. Pada sebelumnya ada jarak dan kita ambil maklum dan sebagai dokumen kita simpan untuk dijadikan kemudian sebagai penambahbaikan. Ya. Next. Ini di antara peralatan-peralatan yang digunakan. Selain daripada chain lock, kita menggunakan chain lock yang jenis merah tu untuk tarik, dan juga kabel tali untuk menarik bangunan tersebut. Ya. Next. Ini ialah support. Yang mana kalau kita tengok sebelah kiri, tempat support dia menggunakan chain lock. Jadi chain lock ditarik dan disupport supaya beban tersebut digunakan pancang besi untuk menahan supaya tidak stabil dan boleh ditarikkan bangunan masjid tersebut. Kat sebelah kanan kalau kita tengok itu adalah tapak atau base yang kita sediakan. Selain daripada lapik papan, kita juga letakkan pasir untuk selaras supaya levelnya sama. Ya. Next. Okey, kat sini sama kat dalam, yang mana di bawah bangunan tersebut kita kena jackkan dia dulu untuk mendapat satu level. Kemudian kita letakkan papan sebagai laluan atau landasan bagi pergerakan tiang bersama dengan bangunan tersebut. Ya. Next. Kalau kita tengok itulah GI pipe yang digunakan kat bawah tu. Kemudian beban bila menggunakan GI pipe, bila dipergerakkan ke depan, yang belakang tu kita boleh buka balik semula GI pipe itu, diletakkan semula di hadapan. So dia hanya tarik saja dan sangat saya rasa sangat tidaklah kita fikir susah untuk menarik, cuma penyediaan tapak saja. Ya. Next. Menggunakan rantai, sebahagiannya menggunakan rantai selain daripada tali tadi, ada juga menggunakan rantai. Next. Ini kalau sebelah kiri kita tengok, bila dia dah lepas tarik, dia tarik-menarik, kemudian dia perlukan melintang pula. Lepas ditarik lurus dan kita gunakan tapak yang sama, kita pindahkan untuk di sebelah melintang pula. Jadi kalau kita tengok dari jauh, itulah nampaknya landasan yang disediakan bagi memastikan laluan itu mengikut sebagaimana yang kita rancang. Supaya tidak ada, dari segi sudutnya tidak ada pergerakan yang terkeluar daripada landasan yang kita sediakan. Ya. Dan pergerakan amat perlahan, dia tidaklah laju. Ya. Sebab chain lock, kuasa chain lock tu dia bergerak perlahan-perlahan tetapi dia stabil. Ya. Next.
Sama untuk menambah penyediaan tapak juga yang mengambil masa. Next. Kita ada juga pengukuran ya. Kalau tengok di sebelah kiri tu, ada gambar yang putih-putih tu adalah kita mengukur pergerakan untuk memastikan bahawa sudut yang kita bergerak daripada sebelah depan dengan belakang adalah sama. Jadi memastikan itu kita ada bacaan-bacaan yang menunjukkan berapa pergerakan sebelah kiri dan berapa pergerakan sebelah kanan pada masa yang sama. Next. Ini kalau kita tengok daripada pandangan bawah, pelapik yang digunakan bagi meletakkan supaya arasnya sama, stabil untuk dilapik seterusnya kepada tungku yang akan dipasang pada bahagian tersebut. Ya. Next. Ini di antara rawatan-rawatan. Kenapa tiang yang sebegini mungkin pandangan kita, dah teruk sangat tiang ni kita boleh tukar barulah kan. Ini ada beberapa pandangan lah. Tetapi kerana kita memikirkan bahawa motif yang berada pada tiang tersebut sangat unik dan juga nilainya lebih tinggi kalau kita boleh kekalkan, dia hanya rosak bahagian bawah kerana sebahagian tiang tu berada di dalam tanah disebabkan kelembapan dan sebagainya. Jadi kaedahnya ialah dengan membuka bahagian yang rosak, membuang dan kemudian dimasukkan semula. Kalau tengok gambar next, dimasukkan semula untuk ditampal ya. Next. Ini yang dimasukkan kayu kat dalam tu dan ditampal ya. Next. Dan kemudian di bawah sebagai pelapik digunakan pelapik konkrit supaya masalah kita yang sebelum pada ni tiang ni berada dalam tanah, tidak lagi terbenam di dalam tanah atau berlaku kelembapan pada direct terus pada tiang tersebut ya. Next. Kemudian setelah penempatan yang dikehendaki telah capai, maka kerja-kerja membuka bumbung telah dibuat ya, buka edek dan seterusnya terus memasang kayu batten untuk pemasangan kayu bumbung atau kita punya bumbung singgora, bata singgora di atas untuk bumbung ya. Singgora ni diperolehi di Bacok, agak dekat daripada sini, tapi dia adalah special order bagi mendapatkan saiz yang lebih tebal daripada yang commercial size. Jadi untuk dapatkan tu kita kena buat tempahan khas dan mengambil masa yang panjang sebab keperluan di sini ialah untuk mendapatkan sumber tanah liat di kawasan sawah padi telah pun sangat berkurangan kerana pembangunan telah begitu rancak juga di Kelantan menyebabkan sawah-sawah dah hilang. Dah kurang, dah ada pembangunan. Jadi apabila sawah dah tak ada, tanah liat pun dah kurang dan susah untuk dijadikan sebagai bahan bagi penyediaan atap singgora. Next. Ini di antara atap singgora. Setelah ditukar dan kita dapati termasuklah eco itik ya. Next. Atap singgora kita buat perawatan preserve dia lebih supaya dia lebih tahan dan juga kurang daripada berlaku lumut berada di atas ni menyebabkan kita gunakan water repellent. Water repellent ni sejenis wax ya daripada yang kita ni daripada Thailand. Berbanding pada water repellent daripada yang lokal, dia agak cair dan juga sangat kecil molekul dia berbanding dengan water repellent daripada Thailand. Water repellent Thailand molekul dia agak besar dan dia agak lebih lasting berada di bumbung disebabkan oleh panas dan hujan. Ya. Tetapi maintenance tetap kena buat, dia tak boleh tidak sampai bila-bila dia punya ni. Next. Kayu di Riau yang setengah yang sedia ada kita pakai juga. Kemudian yang baru, mana yang rosak kita ganti baru. Next. Ini adalah di antara pandangan papan
papan pemanis atau fascia board ya, yang menggunakan kayu cengal. Next. Suka dimaklumkan bahawa keseluruhan bangunan ni menggunakan spesies kayu cengal dan menggantikan juga dengan kayu cengal ya. Next. Ya, kalau kita tengok itu yang asas sebelah kiri dan pemelih dia ada yang bunga tersebut. Sebelah kanan dia berbeza di design dia tu. Next. Okey, ni panel yang dibuat baru dan juga panel asal. Kalau kita tengok yang paling kiri itu warna putih adalah yang asal. Kemudian dikikis cat dan hasilnya gambar yang sebelah kanan ya, digunakan timber wood dye untuk memastikan supaya keseragaman warna akan diperolehi ya. Next. Ini ekoitik dan juga dia punya bumbung ya. Next. Ekoitik ni diambil sebagaimana yang kita perolehi di bawah tu, sebab di atas pada masa perolehi itu dia dah tak ada, tapi ada terjumpa di bawah bangunan masjid tersebut, jadi dipakai semula. Dan di dalam buah butung, kalau kita tengok kat dalam tu ada 4 biji, tetapi ditutup dengan siling ya. Jadi bila kerja-kerja baik pulih, kita bukakan semula dan dibuka semula, dan yang menariknya buah butung sendiri ada motif-motif ukiran ya. Selepas kita kikis cat, kita dapati motif ukiran berada di lapisan buah butung tersebut ya. Next. Itu mungkin sebab tak berapa gambar daripada jauh. Kalau dekat itu adalah merah yang asal pada bahagian buah butung dan ada motif-motif terdapat pada buah butung tersebut ya. Next. Ini adalah sebahagian daripada tiang yang rosak dan kita kekalkan kerana di atas sebelah dalam tu ada motif ukiran yang kita nak selamatkan dan kita nak kekalkan. Ya. Next. Untuk kayu bendul ada perlu penyambungan kerana dia panjang, dan kaedah penyambungan juga kita mengambil kira penyambungan kaedah secara tradisional untuk kita kekalkan pada bahagian bangunan tersebut ya. Ini adalah kayu bendul, papan bendul pada masjid tersebut ya. Next. Ini adalah kaedah bila dipasang, kesiapannya kita tengok sebelah kanan itulah ya. Di dalam ada tangga-tangga yang diperlukan bagi memperkuat dan melaraskan di segi kayu bendul tersebut. Next. Okey, di antara yang menarik dan kesukaran ialah bagaimana kita nak kembalikan warna pada kayu tersebut ya, papan janda berhias ni ya. So yang pertama kita tengok sebelah kiri dia berwarna merah. Tapi bila kita kikis kat dalam, kita dapati ada warna putih. Dan warna putih, dan yang menarik lagi setengah tu ada motif-motif pada dinding tersebut ya. Next. Kat dalam yang ada motif dalam dinding janda berhias, kat luar tidak ada. So yang ni adalah bahagian baru yang digantikan untuk papan janda berhias. Tempahan ini khas dibuat di rantau panjang kerana masih ada lagi industri yang menyediakan atau membuat kerja-kerja janda berhias ya. Next. Di antara yang lain yang menarik pada bangunan ini ialah di mana kerawang tersebut, kerawang yang sebelah kanan itu adalah kerawang yang asal, dan sebahagian kerawang kiri itu dia adalah penambahan ya. Jadi kaedahnya kita kekalkan kerawang yang asal dan kita buat balik semula pada kerawang yang asal dan menggantikan pada bahagian-bahagian kerawang yang
rosak. Tetapi yang menarik kat sini ialah kerawang ini, satu dia adalah disambung-sambung. Sebenarnya bukan satu panel yang penuh, tetapi C dia tu adalah dicantum-cantum. C kecil tu dicantum-cantum menggunakan buluh. Dan buluh tu bila kita buka untuk melihat cantuman tersebut, dia masih kuat lagi. So ini di antara keunikan yang kita dapat pada bangunan ini ialah cantuman C yang menjadikan bunga ni tersebut, dan juga cantuman menggunakan adalah daripada buluh. Ya. Next. Ini kalau lebih dekat kita ada warna merah, ada pengaruh-pengaruh China punya warna dan juga motif ukiran tersebut. Ya. Mungkin Tan Chin Lin boleh perjelaskan kemudian berkaitan dengan motif tersebut. Next. Ini kerja-kerja mengikis. Ini yang kita dapati ada warna biru, warna hijau dan juga warna merah. Dan kerja-kerja mengikis dilakukan oleh kaum wanita di kawasan tersebut untuk mengeluarkan lapisan cat luar tetapi tanpa menanggalkan lapisan cat dalam. Ini kesukaran untuk memastikan bahawa kita dapat kekalkan warna tersebut yang sebelah kanan. Ya. Next. Ini sebahagian daripada bahagian-bahagian yang kita tukar, kita ganti, kita taggingkan. Ya. Mana yang baru, kita akan tanda baru. Ya. Next. Dah hampir 20 minit. Okey. Ini adalah pandangan yang kita tengok sebelum dan selepas dilaksanakan pada Oktober 2008. Ya, masjid tersebut. Next. Pandangan atas. View atas ni daripada scaffolding lagi. Next. Okey, suka saya tambahkan kat sini ialah berkaitan dengan kenapa saya memilih untuk menunjukkan Masjid Mulong ini, kerana baru-baru ni saya pergi dalam keadaan, bila saya singgah saya dapati dalam keadaan yang agak menyedihkan kerana satu tiangnya telah menggunakan I-beam dan kita nampak sangat di dalam masjid tersebut menggunakan I-beam tanpa ada bukus atau untuk harmonikan di dalam tu. Sama ada kita kira dia sebagai rescue atau memang dah permanent, saya tak pasti. Tapi itulah keadaan sekarang. Saya rasa agak-agak sedih sedikit lah dalam apa yang telah dihasilkan. Ya. Okey, saya rasa saya 22 minit. Okey, boleh ke? Ya. Suara? Okey, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Haji Sa'ari. Saya rasa ini presentation yang pembentangannya agak menarik lah berkenaan dengan masjid. Masjid Lama Mulong ini. Boleh nampak dia pakai ikut balik material atau bahan binaan yang asal dan juga teknik pencantuman kayu dan juga bukan dari segi reka bentuk tapi juga cara pencantuman yang asal digunakan. Dan terima kasih Haji Sa'ari. So sekarang ni kita akan bersambung dengan speaker yang kedua. Nanti saya share slide. Hello. Today our second speaker, Haji Kamaruddin, will present a paper titled Conservations of Timber Structure in Heritage Buildings, Masjid Al Farihin, Kampung Alai, Melaka. So today our sessions is basically focused on the conservations of timber building in Malaysia. So we have two very interesting heritage building that are built in wood structure, and dipersilakan Haji Kamaruddin. Okay, thank you Dr. Chen Lin. Nampak tak tadi kita ada problem sikit? So now okay tak? Ya, boleh nampak dah. Terima kasih. Okay. Okay, baik, sambunglah tadi ya. So my talk petang ni specifically on the structures lah of this simple project. Okay, now we go next one. Okay, next. Okay, basically the content of my talk basically ada tiga saja. Getting to know the timber,
damaging agents to timber, and then we go to the project case study. Okay. Getting to know timber. Normally kita ada perception and prejudice lah untuk timber ni. Normally people look at it as not being a lasting material and then susceptible to fire, easily attacked by termites, and of course not comparable in strength to metal, and high cost, not worth it, and difficult to maintain. That's the issue lah. And then negative views of public and building industry players. Okay. When we want to work with timber, actually we have to know the timber properties lah. That will be better. Okay. So in heritage building, we refer to MTIB. There are over 100 over species listed by MTIB, and they are divided into group lah based on durability, density, and mechanical properties. And normally they are designated as group as from SG1 to SG7. So kalau kita simplify dia, is talking about heavy hardwood, medium hardwood, light hardwood, and softwood. These are some of the example lah. Kita ada cengal, balau, belian, merbau, resak, and then medium you got kempas, rengas, merawan, meranti, merah, putih, and kuning, and macang, and the softwood will be daman minyak. These are example. We have a lot more from the list by MTIB. You can always refer to MTIB. Okay, and then the other thing is we have to understand their characteristics. Some common species yang used in heritage building, cengal, dia ada dia punya special characteristic. Balau, bitis, merbau, resak, kempas, meranti, and others. And then I put the note there, belian exceptional because they're not local. So some mistakes have been done on heritage building yang dekat sini yang pakai belian, which I think is a later intervention lah. We shouldn't be lah. Okay, that's in my opinion. Then bila deal with timber, we have to be careful about the moisture content, whether it's got air dry and kiln dry. And for those involved with project, they will affect your project time frame because the time needed to get a suitable moisture content, you have to air dry it. That it takes time lah. Okay. Next. Kemudian for traditional heritage timber building, actually we are talking about the need of timber species choice. Choices done or choices made from the previous tukang, what species to use, and then I won't go too long in this part because it will be very lengthy. Erection and custom tradition, we got the adat of when to cut the timber, where to get the species, you know, and then you got taboos. You got myths, do's and don'ts lah. Okay, kalau we talking about the heritage timber lah, and then even the part tukang, the tukang kayu also they have practices. They got adat which follows when they construct this building or the building lah. Okay. Now we go briefly on damaging agents to timber. Okay. Of course, you got water, you got dampness, you got termites, fungus, human factor, timber beast, and combination of all. All these damaging. Okay, anyway. Okay, I saw this one advertisement. Okay, previous. Okay, saya tak nak pergi in depth of all these issues. Sebab for example, you're talking about termites, it can become one item by itself, and then the fungus, timber beast. So this is just a glance through lah. Just because saya nak concentrate on the structure of the timber structure itself. So maybe this one later topic lah. Okay, next. This interesting advertisement that I found out from Architects Journal magazine from UK is dated March 1991. So I put up lah to share with you all. So imagine in 1991 lagi people talking about carbon, reducing carbon footprint and all, quite interesting. Okay. Next.
Now we come to project case study, Masjid Al-Falihin Al-Ain Melaka. Ini is actually a simple project. It's not a big project, it's a simple project. And I'm concentrating on actually on the structure only. There are a lot of other components, but now for petang ini we're talking about just the structure. So brief history, early construction built in 1890. And through public donations and gotong royong lah, 1890, and I tak taruh here all the name of the penghulu and whatever lah, just the date. Kemudian a series of renovation and changes that happened to this mosque since 1922, 25, 79, and 1986, the last renovation done. And that is the existing condition before conservation work is done lah, which is now. And this masjid or this building masjid is under inventory list of JWN and then Melaka Conservation Enactment. Right. This is the aerial view. Ya, dari atas, you look at the green square pyramidal form tu, itulah yang original lah. The rest are all extensions to the masjid. Okay, and that's the view of the roof form. And as typical Melaka masjid building, you're talking about three aras lah, 3 levels. Level 1, level 2, and level 3. Okay, so today I'm talking only about the timber structure. We don't talk about the Telur Bayu, the Mahkota Bumbung. So we just concentrate on the timber. Okay, next. So in section, that's in section to have gambaran, a picture of the typical Masjid Melaka. You have the Aras 1, Aras 2, Aras 3. Okay, so that's the typical section. Okay, next. Okay, in the floor plan, the one that is in the legend that I marked green, this is the Tiang Sri. Okay, this is the main issue that I'm trying to share with you all this afternoon. Yang green color, that's the Tiang Sri. Okay. So before conservation work done, that's the ceiling. Actually they already renovated it lah. So they got 2 levels of ceiling. If you look at the right slide, at the bottom there you have the new ceiling, and the topmost is the original ceiling. Okay, so we see how the Jawatan Kuasa have put up a new ceiling, probably because they use aircon. Yeah? All right. Next slide. Okay, this is the condition of the Tiang Sri before conservation works. Okay, it's all painted like yellow. Okay, maybe it's that white ceiling, and then the Tiang Sri is seriously attacked by termite lah. Yeah? Termite, and then if you look at the photo, slide photo on the right, yang kanan sekali, you see damages to the ceiling. To the Tiang Sri. Okay, next. Okay, and Tiang Sri being of timber, that we normally timber, you know, kita ada problem with shakes and splits. Okay, and then is evident there lah on the Tiang Sri. And then on the right, you see that I put there twisted Tiang Sri column. So the Tiang Sri, which sits on the granite plinth, has twisted. Okay? It's no longer in line with the plinth. Okay. Okay. So for the assessment of project work scope, the summary of timber works in the project work scope, okay, is to replace all new 4 numbers of the Tiang Sri. And then make good all damaged timber roof structures at level 1, level 2, and level 3. And others lah, okay, others which I didn't put here because I not concentrate on, we are talking about timber, okay. So the conservator's counter proposal, which I counter propose to the client, is actually
to do a structural reassessment of all the 4 numbers Tiang Sri condition. And the work scope should respect the concept of authenticity in heritage conservation works. That is my concern lah, that when we put up the counter proposal, and basically to retain the original as much as possible. Okay, next. Okay, during the assessment and studies on all the 4 numbers of Tiang Sri, we did physical tests. The first thing that we did was to do a surface paint removal. The reason to do that is actually to identify covered defects. When you paint over, you cannot see, so we need to remove it to identify all the covered defects. And then knocking test, physical knocking test to identify internal voids, if any. And then a visual assessment to identify shakes, splits, and damaged surfaces. And then to identify the species. And we get this the services by MTIB. And then we did a NDT scientific test. We do UPV test to ascertain the structural integrity. Although UPV test normally is for concrete, but sometimes we also do it possible to do it for timber also. And then we get the structure engineer to evaluate the result. Okay. So this is the UPV test for the Tiang Sri. We did all the 4. This one we get the help from UITM engineering department. Okay, and then on the right side is the result. Okay. And then after surface paint removal, then we find out there's a lot of hidden defects. We got a lot of checks, splits, and then you got even the lobang there. You see, all previously are covered by the paintwork. Okay. Yes. Right. So this is a floor plan indicating after the studies. So that the one that we counter propose to the client, that 2 numbers to be replaced and 2 numbers to be conserved. Okay, the blue one is to be removed, and the green one, the green colored, is to be conserved. And all 4 numbers from our investigation and from MTIB identification, all 4 numbers of Tiang Sri is of BT species. Yeah? And while the contract is for Balau. Okay. So what? So the counter proposal for replacement present new work challenges actually. So the methodology, the work challenge is actually to replace, how to replace 2 numbers Tiang Sri with new and maintain 2 numbers existing. And all work scope in the contract is very general, and that is to remove or to repair, to make good the defective timber structures at roof level 3. And then the other work challenges is actually we got a very tight working space. Very tight working space because of the extensions of to the mosque, and the use of crane is not reversible. If on standby too long, we can park it by the roadside. If you remember previously from the aerial view, due to busy main road, so we cannot put on standby for too long. You might cause a problem to the users. Okay. Right. So the approach for this project is actually we have to understand the construction methodology of the mosque. So the one that I dotted red, circled red, actually those are the most important structural joints for the construction of the typical Malacca mosque. So we have to address to that. So that you see the Arasatu, where are the main kayu kasau, they say, stops or land or fixed, and then Aras 2 also, and then Aras 3. So the one that we are concerned now is Aras 3. Aras 3, you see the circle dotted red. So we have to address this, how to change. Once we understand the construction method,
and then we'll try to give proposal of how to approach the methodology to remove and replace only 2 of the tiang sri. Okay. Right. So we to understand the construction philosophy of the traditional mosque. Okay. So this in diagrammatic form lah. So you see the darker brown, that is the one holding the third aras tiga, the third layer, and is being fixed to the tiang sri. All four tiang is all 4 columns are the tiang sri, and if we can manage to put it up or lift it up, then we most probably we can easily ganti the tiang lah. So on the left, on the further on the right side is what we achieve, what we hope to achieve lah from the proposal. Okay, next. Okay, for the methodology for replacement, so we did a concept approach and submitted to the client. That in the sense that we suggest erection of metal props, the erection of metal props to tally with the concept of the mosque structural. Okay. So if you look at the proposal, the blue color, the blue colored props, metal props, is actually to support aras 2 or aras number 2, level number 2, and the red one is to support aras 3 or the third one, which is our concern. Okay. And then if you look carefully there, you can see that I mentioned the hydraulic bottle jack. So that's where we are going to put the hydraulic jack on all 4 sides of the roof at level 3. Hopefully, we want to jack up the roof, okay, to free. Once we have already secured the structure for level 2, and we can now get it free and use the hydraulic bottle jack to jack up the level 3 structure. Okay, the base structure, right? Okay, next. And then the methodology again for tiang sri replacement is how to bring in upon removal of the damaged tiang sri, how to move in or to replace the tiang sri, the new one. So we know because the building has been covered on all sides by renovations and extensions, so very tight. So this is the concept proposal that we presented to the client. That's how the movement of bringing in the tiang sri from outside into the main prayer hall and towards the site or location of the tiang sri. Okay. So now we are preparing the new tiang sri. We got about 12 by 12, 12 inch by 12 inch size. We ordered extra actually 13 by 13 and to plane it down. And the total length is about 24, but the contractor ordered extra 2 feet just in case. And then you see there at the bottom picture, the tukang is now doing the carving works to the new tiang sri. And on the rightmost side is we always monitor the moisture content of the timber. Okay. All right, next. Okay. In this slide, you see that we have successfully removed the existing tiang sri. If you remember just now, all the props. So removing is quite easy. Now we already removed on the left and the right side. You see that you see on the dotted red rectangle there. You see the hole there. That means this has been removed. 2 tiang sri has successfully been removed. Okay. Okay. Next one. Upon removing, we know that there is a housing, a dowel housing at the tiang sri granite pleats.
Okay, this is a dowel housing to hold on so that the tiang sri doesn't move. Okay. Okay. Next. Okay, now we are moving in to replace the new tiang sri. At the left, you see we are using all those workers because quite heavy. It's nearly 800 kg. Okay, and in the middle picture, we see the end of the tiang sri with the dowel, inbuilt dowel to fit into the base plinth so that it would move. And then the right picture is saying you can see that we are trying to pull up the tiang sri in place. Okay. Obviously, because the tiang sri is so heavy, so we still need services or a crane to help to lift up. Okay, from outside we need to lift it up, and then in the middle picture, from the ground, we still have to push it back, push it in place, and the top guys trying to try to put it in place lah. Okay, so that it won't sway too much and hit the other members of the structure. So on the right side, it looks like it's okay already. Now it's going to be fitted into the dowel hole. Okay. So now it's in place. So the workers is actually checking for the alignment. Okay. And then on the right side, one number tiang sri successfully installed, and the opposite picture you see that still to install the other one. So one numbers has already been installed, and then once the contractor get the momentum, it will be easier. Okay, once you get it, the first one, and then the second one will be much easier. Okay. Don't worry about don't worry about the hole in the roof, because it's part the hole in the roof, because the roof anyway is going to be changed. Okay, to be changed back from asbestos. Now it's asbestos back to tiles roof. Okay. All right. So now, what happened to the remaining two tiang sri? The remaining two tiang sri, you see a lot of defects. Among the defects is we call it the shakes or splits. So we go back to traditional way of countering this split by installing butterfly locking blocks. Okay, that's on the left is the proposal, and on the right is the tukang trying to fit in the butterfly locking block to prevent the splitting of the column or the tiang sri. And the bottom picture is saying the typical butterfly locking block used for most of the tiang sri in other mosques. Yeah. Okay. Right. So now the new tiang sri after replacement. So now it's now it's okay already. We have the old one. I mean the one that's being conserved, and as well as the one covered with the protection is the new one. Now it's already secured, and we can do other jobs lah, other stuff to fit in the ceiling and all. Okay. Like, okay, what we learned from this small episode of small project, that timber column, actually timber column, we have this hard box case in heritage timber building, and then we have to know why, and then is it acceptable? So when we cut the tiang sri, we see that at the center there's a hole. Okay, and then don't be surprised, because this is normal. It's because of the piece, PITH, piece in a normal timber, because it comes from one log. When you cut it, you have this piece. So it's a matter of over the years, because this building is over 130 years. Some buildings are over, some masjid, tiang sri are even more than that, more 200, 300 years. So this is quite normal. Okay. Okay, next. Okay. Naturally, a typical cross section of how they obtain this timber, you see this is a typical. Okay,
you have a natural defect like checks, shakes, and splits, and at the center, the one on the right side, for example, if you're taking one log and trying to get one square timber, you see at the center is the piece. The piece is the growth ring. The piece is the starting, and then it's the weakest point. Okay, and that is normal. After years and years, this will finally worn off. Okay. Okay, the hard box column issue. All Tiang Seri of Malacca traditional heritage mosque has this common defect. Ini memang biasa due to timber lock sourcing. Okay. Jadi should not affect the structure integrity, but however, it's better to cross-check with specialist structural engineer on timber. So the structural integrity concept, if you look at the concept of the drawing, you have the piece surround, that will end up in being hollow, and then you still have the remaining solid surface, which after consultation with the structural engineer, the surface area, the remaining solid surface area, it is enough to carry the load and to provide structural integrity to the structure of the roof. Okay. Okay, next. Okay, the issue actually for hard box timber column, actually because of the hollowness. If you look at the picture on the left, you see a termite trail. So this termite will go up, go underneath, and use this hollow piece on the picture on the right, on the center. They will travel all along, all the way up to the roof. Actually, this is I call it the termite highway. Now, why this is important, because for termite and pest control specialists, they should know this. If they know this issue, they will know how to put where to install the baiting system, instead of simply by guessing method lah. Actually, this is among the favorite highway of the termite in a traditional Malay mosque, heritage mosque of Malacca. Okay. Next. Okay, just heritage wisdom. Okay, for timber heritage building, actually, you have to understand the building and its construction philosophy, and especially my advice is don't rush with your dilapidation study for conservators. It is more than just defects assessment and documentation. I always like to use the word talk to the building, understand and talk to the building, and you will get answers lah. Okay. Next. So in summary, we have come to the end. The conservation works for heritage timber building can be a sensitive undertaking that needs patience, knowledge, and understanding of the heritage wisdom and philosophy of its construction. So we have to be approached with care, love, knowledge, and care and patience to keep and protect its heritage. So it's not a matter of just replacing that new, that will become renovation. So we need to keep what is the heritage value, especially of the timber members, which has been there for more than 100, 200 years old. We try to keep as much as possible. Okay, with that, I end my short presentation. So thank you very much for Chin Ling and ICOMOS. Yeah, thank you very much. Very interesting sharing from the Haji Kamarudin. And I think that's the sessions shared by Haji Kamarudin that about the timber issues and defects, and you also share about how to deal with the timbers and the importance of the dilapidation survey in the beginning, means at the early stage. Then we can try to minimize the risk of a replacement and how to replace it in the safe manner. And I think that we learned a lot, and it's very happening in the chat box there. I saw that Haji Saari already replied to some of the questions in the chat box. Thank you, Haji Saari. Okay, so now we are open for questions. For the floor, you can ask questions. Please introduce yourself first, then after that, follow up with your questions. Then the first question, I will start with the question we get from the chat box there, from the Dr. Novina.
Was the Balairung from the Istana used as masjid or was used as masjid? Haji Sa'ari? Yeah, the Balairung normally is the pavilions, the timber pavilions that is the attached to the building, heritage buildings. Yeah, Balai, Balairung. Sorry, tak buka. Actually, dia memang daripada Balairung Sri. And then sebenarnya dia ada dua bahagian. Satu bahagian telah dihantar, dah dibawa ke Langgar, Kampung Langgar, dan dijadikan juga sebahagian daripada masjid. Dan sebahagian kepada Masjid Mulong. Maknanya kemudian dua-dua Balairung Sri dijadikan masjid. Ya. Terima kasih. Because I was thinking by apa ni Masjid Langgar and also Masjid apa ni Mulong. Mulong ni from the old masjid besar Kota Baru. That Tak, was tak bukan Balairung Sri. Dia sebahagian daripada istana yang berada di sekitar Istana Jaha dan Istana Balai Besar. So oleh kerana ada pembangunan kawasan tersebut, maka istana yang sedia ada ni indah lah. dibuatkan Okay. tidak roboh sebab dipecah dan digunakan pakai sebagai masjid. Ya. Okay, terima kasih. Ya. Ambil contact you later on. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Nobina. Yeah, the next questions. Okay, the next question from the chat box from the, is rebuilding a type of conservation? There for me, yes, that is a type of the conservation, one of the conservation approach. And just now, I think Haji Sa'ari will share about the locations. That is a method under the conservation approach, and Haji Kamaruddin will share about the restorations. Restoration also one of the approach in the conservation approach. Yeah. Anything want to add on from our two speakers regarding this question? If not, then we will go to the next question. In preparing for the restoration, was there CMP, Conservation Management Plan, prepared? And was there any community upskilling in particular management and maintenance of the most post-restoration? I will respond, Tilly. I respond to that. Yeah, okay. Actually, no CMP was prepared. Only the lab study by the technical department lah, JKR lah. For me, I'm with the contractor. Okay, and if you're talking about management and maintenance of the mosque post restoration, from the notes, from the experience, and what happened at site, we will submit to the agency, to the department. They should give some guidelines to the management for maintenance issues, to maintenance program to the jawatankuasa of the masjid. Boleh Ya, saya Haji tambah Sa'ari? berkaitan dengan Ya, Masjid boleh. Mulong. Untuk Masjid Mulong dia tidak ada CMP dan tidak ada D-Lab study pada masa tersebut kerana dia dalam keadaan dibuat lawatan secara fizikal dan kajian awalan oleh pihak dalaman Jawatan Warisan sendiri. So kemudian dia keluarkan dan tidak ada pada masa itu tidak ada proper. Cuma keperluan dia adalah untuk restore sebab dalam keadaan pada masa tersebut keperluannya ada untuk disegerakan. Ya. Yeah, thank you to speaker. Then to add on that, the CMP Conservation Management Plan. Now that Jabatan Warisan Negara mereka ada keluarkan satu garis panduan untuk penyediaan plan pengurusan pemuriaan tapak dan bangunan warisan 2020. So sekarang ni kalau ikut Akta Warisan Kebangsaan dan juga amendments negeri yang masing-masing, dia ada satu clause dia digalakkan biasanya Pesuruhjaya Warisan ataupun agensi berkenaan mereka akan menyediakan ataupun menolong, membantu dalam penyediaan Heritage Management Plan ni, atau Conservation Management Plan ni, iaitu plan pengurusan pemeliharaan. Okay, let's go to the next question. Okay, if the roof tiles were thicker than the original roof tiles, would it not affect the overall weight later, or has this been allowed for? If yes, how?
Yeah. So I think this Haji Sa'ari can respond. Then later be followed by Haji Kamaruddin, because we noticed that these two masjid, these two mosques, actually got changed of the roof tiles and the Singgara tiles, and also the Haji Kamaruddin also got changed the roof finishes. Yeah, Haji Sa'ari. Mungkin Sifu, Ajidin saya jawab dulu yang berkaitan dengan Masjid Mulong dulu. Okey, untuk Masjid Mulong sebenarnya roof tile Singgora zaman dahulu adalah tebal. Tetapi bila dikomersialkan sekarang, bila demand dia tinggi, dia dah nipiskan, dah komersial. Sebab tu harga dia pun dia naik sedikit je. Tetapi untuk mendapatkan saiz yang asal, kita kena buat special order. Sebab yang keluar sekarang adalah dah nipis. Yang original dulu adalah tebal, dan bila special order kita balik semula pada yang asal, dan kita mengambil kira itu, dia masih lagi dapat menampung dari segi berat loading pada bangunan tersebut, ya. Ya, terima kasih Haji Sa'ari. Haji Kamaruddin. Yeah. For Masjid Alai, actually it used to be Masjid tiles before being changed to asbestos. The green asbestos that I presented just now has been changed. So we are changing back to Masjid clay tiles, and that will involve some changes or some changes to the roof structure. Just now is the column to the roof structure. Some new team members to cater for the new load, for the new heavy load of the tiles. Yeah, thank you, Haji Kamaruddin. I think okay. So any suggestions on the termites control? I think that termite control is any idea on that? And both two speakers, Haji Sa'ari, would you like to answer this question? Termite control. Termite control still lagi berkaitan dengan yang pakai kaedah biasa, tetapi ada yang pakai kaedah umpan. Problem dia ialah bila kita sedang buat kerja-kerja restoration tersebut, kita dah disturb tempat dia. Bila kita dah disturb tempat dia, nature dia, anak-anak akan sangat berhati-hati, dan kaedah ini tidak berkesan pada masa proses kerja-kerja dilaksanakan. Dia mungkin berkesan pada tempat yang tak pernah ada disturb. Maksudnya kita dapati ada anak-anak, dan orang yang melaksanakan itu dia letakkan umpan itu di tempat laluan yang biasa berlaku. Tetapi kalau tempat itu telah pun diganggu, maka anak-anak akan berhati-hati dan dia tidak akan mengena pada umpan tersebut. Yang lain maknanya dalam hal ini selalu secara biasa konvensional itu juga dilaksanakan. Cuma isu dia ialah pada bangunan yang ada konkrit, ada tal, sama ada kita nak drill di dalam atau bagaimana. Itu persoalan saya rasa mungkin Sipu Haji Din boleh jawab yang itu. Ya, Haji. Haji Din. From my past experiences with timber building, this one that I showcased, this is the first time that I see this species of termite is so voracious now, like gangster. Because while we are working, they still come in. You see, that's very special because I never experienced this. Normally, when the contractor starts to do work, they will just keep silent and will return later on when work is finished. But for this one, it still come in. And then the advice is actually to actually understand the construction of any particular building. From there, you can safely say that baiting system is the best, of course, because most probably we can kill off the whole colony underneath instead of the traditional method of drilling. So baiting is a better proposal lah. But except that most from my observation, these pest control guys actually they are not even experienced. They don't know even about building construction, and I know sometimes they give a wrong advice to client. That's only sure. But it's an ongoing thing, and it should be part of the maintenance schedule for the building. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, thank you, Haji Kamaruddin. Yeah, the next questions.
if the Papa Manis facial board was changed in shape, is that acceptable as conservation? I think this question is directed to Haji Sari, because just now we saw that Masjid Mulong, that the Balaya got changed the design, and the Papan Manis at the side also. Yeah, Haji Sari. Okey, pada Masjid Mulong, sebahagiannya adalah telah pun bercampur bila penggunaan bahan semasa pemindahan tersebut. Ada bahan-bahagian secara gotong royong memberi sumbangan, yang mana dianya sebahagiannya adalah bukan berasal daripada Masjid Mulong tersebut atau Balai Run Sri. Dia berasal dari tempat lain, dan mengambil pendekatan itulah maka melalui persekitaran bangunan Balai Run Sri dahulu, bentuk Papa Manis adalah sebagaimana yang diputuskan untuk diguna pakai pada bangunan tersebut, ya. Itu konsep yang dipakai pada masjid tersebut. Ya, terima kasih Haji Sa'ari. Ya, Haji Kamarudin, do you have anything to add on this regarding change of design? Normally, we always like to go back to historical evidence. There will be evidence in terms of worst come to worst, we refer to old photographs and maybe some at site, and sometimes the locality or the design preference during that era. Whatever, if we do changes in conservation, we have to actually support with reasons lah, to me. Okay. Yeah, thank you very much, Haji Kamarudin. Yeah, I think that's all for today. Then to wrap up the sharing sessions for today, these are Sembrani 2.0. Heritage around us. We can see that we need to have every conservation project have to carry out a very in-depth and comprehensive dilapidation study before the commencement of the project. So we need to study about the authenticity in heritage conservation, mention that authenticity of building material, authenticity of building works of craftsmanship, authenticity of design, and authenticity of placement and layout. So every single decision made must supported by the evidence or historical record or documentations. So, and also during and after, we can see that just now Haji Kamarudin got show us a lot of the studies and also the drawings and the record of what already are the works done on site during the conservation project. And also you can see that for the Masjid Mulong, Haji Sa'ari got share about the photograph and documentations and what they did on the buildings and the tagging of the timbers, the new timbers for tagging, and also they conducted the timber species verifications before the replacement of new timber. So that is this means that we recorded and documented all the changes made during the conservation effort for every single heritage building. So thank you very much, all of you. Then can we have a group photo before I end this session? Please open up switch on your photo, your camera. And before that, the public are welcome to submit the abstract of your paper with the form. Later, our secretary will share the QR code. You can scan it, or if you have any interesting topic would like to share with all of us, then you can submit in your abstract. Then E-Commerce Malaysia will provide a platform like Sembrani 2.0 Heritage Around Us for you to share your information or any your research findings. Yeah. Smell your point in time? Okay, everyone. Then our next Sembrani event, the sharing session will be on 24th September. So see you all next month. Thank you very much. Thank you very much to our speakers, Haji Kamarudin and also Haji Sa'ari. Thank you very much. Terima kasih. Thank you. Thank you. Bye. 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 And please fill in the feedback form. The link in the chat box. Or later, I think point in time will send you through email as well. Thank you. Terima kasih Haji Sari. Sama, bye. Jumpa lagi. Thank you.